Kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 abarwanyi ba M23 bashyikirije u Rwanda generali wa FDLR na bagenzi be bafatiwe ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku munsi w'ejo hashize ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri kwa 2025. Hagiye hacaracara amakuru atandukanye avuga ko hari umujenerali mu barwanyi ba FDLR utegerejwe ku butaka bw'u Rwanda. Bamwe bahwihwe ko ari General Pacifique Ntawunguka alias Omega waba wararusimbutse agafatwa mpiri n'abarwanyi ba M23 akaba ategerejwe ku butaka bw'u Rwanda. Ariko kandi amakuru ya Ntawunguka Pacifique alias Omega umuyobozi w'abarwanyi ba FDLR nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wungirije w'abarwanyi ba M23 Dr Pascal Barinda yahamije ko Pacifique Ntawunguka alias Omega atagihumeka umwuka w'abazima. Uwagejejwe ku butaka bw'u Rwanda ni General de Brigade Gakwerere Ezekiel. Ni kenshi cyane leta y'u Rwanda yitangaza ko FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ifatanya n'igisirikare cya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'abarwanyi ba M23. Gusa ubuyobozi bwa Kongo bwagiye bahakana ayo makuru bukavuga ko FDLR yacitse intege kuko ngo abayigize benshi batashye mu Rwanda, abandi ngo babatsinze yo mu mashyamba ngo ku buryo abarwanyi ba FDLR basigaye badateye icyugazi u Rwanda. Ariko impungenge z'u Rwanda zakomeje kubaho ngaho binagera naho u Rwanda rushyiraho ubwirinzi bukomeye bwo kwirinda ibyo bitero byava hakurya mu burasirazuba bwa Kongo bikibasira u Rwanda. Uyu mutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere Werurwe 2025 yashyikirije u Rwanda General de Brigade Gakwerere Ezekiel wo mu mutwe wa FDLR na bagenzi be wafatiye ku rugamba. Gakwerere Ezekiel ntabwo yari umuntu utereye aho muri FDLR, yarazwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Mokoko cyangwa Sibo Stani. Uyu General de Brigade Gakwerere Ezekiel yari asanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya gisirikare muri FDLR. M23 yamufatiye mu mirwano ikaze cyane ari kumwe na Major Ndayambaje Gilbert cyo kimwe n'abagenzi babo 12 nabo bahoze ari abarwanyi ba FDLR. Kuri uyu wa gatatu nibwo M23 yabashyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda mu gikorwa cyabereye ku mupaka munini wa Lakonishe uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba amahanga akomeje kotsa igitutu u Rwanda arushinja kugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwana ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Umwe mu barwanyi ba FDLR akimara kugera ku butaka bw'u Rwanda imbere y'itangazamakuru yagize icyo avuga ku bivugwa ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yitwa Ukwishaka Sam w'imyaka 27 y'amavuko ari mu bashyikirijwe u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Yavuze ko nta ngabo z'u Rwanda yigeze arwana nazo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko amahanga ashinja u Rwanda kugira abasirikare muri Kongo, ko ahubwo abo ziyarwanaga nabo ari abo mu mutwe witwaje intwaro wa M23. Ukwishaka Sam yunzemo ko yicuza imyaka yose yari amaze arwana muri FDLR nyamara adahembwa nta n'ifaranga abona na rimwe. Umuyobozi wa Brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda RDF Colonel Joseph Mwesige yabwiye itangazamakuru ko bari abarwanyi bashyikirijwe inzego z'umutekano z'u Rwanda bagomba gukurikiranwa umwe ku wundi byagaragara ko hari uwaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda agashyikirizwa ubutabera. Colonel Joseph Mwesige mu ngabo z'u Rwanda RDF yagize ati igikurikiraho turabaha inzego zibishinzwe bagende bakurikirana umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashyikirizwe ubutabera, niba hari ukurikiranweho ibindi byaha nawe ashyikirizwe inzego zibireba, abasigaye tubatware imotobo. Abarwanyi 14 M23 yamaze gushyikiriza u Rwanda bari bagize ihuriro ry'ingabo za leta RDC zirwana nayo zirimo iza FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Ku rundi ruhande guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko igisirikare cya Congo FARDC
kigiye kurwanya M23 n'imbaraga zikomeye, kikagenzura imipaka yose ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro yajyanye na radio mpuzamahanga Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Major Somo Kakule Evariste yazamuye morali y'igisirikare cya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bafashe icyo gisirikare ku mirongo y'urugamba. Ariko nanone uyu guverineri Somo Kakule Evariste yijeje abasivile ko ibintu byabo bigomba kurindwa neza, abaha n'icyizere ko abarwanyi ba M23 bazakurwa mu bice byose bigaruriye maze ibiro bye bigasubira Goma nk'uko byari bisanzwe. Uyu General Major Somo Kakule Evariste wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba wishwe n'abarwanyi ba M23, yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi mu byo yamutumye amwohereza mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ari ukurwanya M23 bakayambura ibice byose yigaruriye ndetse bakagenzura n'imipaka yose ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mu ijoro rya tariki ya 28 rishyira ku ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu kwa 2025, General Major Evariste Kakule akaba guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru uri ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo yashimangiye ko ari ngombwa kurinda umutekano w'abasivile ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo muri rusange nk'inshingano nyine zikomeye z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Major Evariste Somo Kakule yashimangiye ko imyitwarire mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhinduka, by'umwihariko abo mu karere ka 34 ka gisirikare mu gace ka Wanianga. Umunyamakuru wa Radio Okapi ishamikiye ku muryango w'abibumbye ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabajije uyu guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Somo Kakule Evariste niba hari icyo bagiye gukora mu maguru mashya bagakura M23 mu bice bitandukanye yigaruriye ndetse bagakuraho n'ubwo buyobozi bwashyizweho butemewe, ibice byose bikajya mu maboko y'ubutegetsi bwa Kongo. Somo Kakule Evariste ati niteguye gukorera uruzinduko mu bice bitandukanye mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Turi mu bihe bikomeye cyane by'intambara, ariko icyo nababwira nuko igisirikare cyacu ndetse n'abarwanyi bacu ba Wazalendo twiteguye kwitangira igihugu tukarwanira ubusugire bwacyo. Buriya buyobozi bwashyizweho mu buryo butemewe n'inyeshyamba za M23 buraza gukurwaho. Hari ibigomba gukorwa nko guca akajagari. Abaturage ba Walikari bagomba kumva batekanye. Abari Goma, Bukavu n'ahandi bari mu bwigunge kubera ko bagoswe n'inyeshyamba, ariko nabahumuriza nkababwira nti nimuhumure, twiteguye guhangana n'iryo terabwoba ry'abarwanyi ba M23. Iyi M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda iherutse gutangaza ko yamaze gushyira abayobozi bashya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryashyizeho guverineri n'abamwungirije nyuma y'inama ikomeye yabiriye mu mujyi wa Bukavu ikaza gusozwa n'iturika ry'ibisasu byahitanye abantu 13. AFC M23 ivuga ko ishingiye ku cyemezo cyafashwe ku tariki ya 28 Gashyantare 2025 hashyizweho guverineri n'abungirije guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi AFC M23 yemeje ko MLDP Twirwaneho yamaze kwiyunga kuri iri huriro. AFC M23 ivuga ko yagize birato Rwihimba Emmanuel, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo Rwihimba Emmanuel bivugwa ko ari umucuruzi ukomeye cyane uzwi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uwitwa Dunia Masumbuko Bwenge yagizwe vice guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ushinzwe politiki n'inzego z'ubuyobozi n'ubucamanza. Uwitwa Gishinge Gasinzira Juvenal yagizwe vice guverineri ushinzwe ubukungu n'imari mu ntara Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 imaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyaruguru n'Iyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iby'amahanga akomeje kwamagana ko ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro Alliance Fleuve Congo rishyizeho abayobozi mu gihe inama yari itegerejwe i Harare muri Zimbabwe igamije kwiga ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo yari ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'imiryango ya SADC itabaye. Nanone kandi ku rundi ruhande umuyobozi wa MONUSCO Madamu Bintou Keita yamaganye byimazeyo igitero cyagabwe ku baturage Bukavu mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo
cyabaye kuwa kane ku itariki ya 27 Gashyantare 2025 mu tangazo ryashyizwe ahagaragara mu mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 28 Gashyantare 2025. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje uburakari bwe kandi yamagana yivuye inyuma iki gitero cyakoreshejwemo ibisasu byibasiye abaturage b'abasivile bigahitana 13 ndetse abandi barenga 100 bagakomereka. Iyi ntumwa ikomeye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati: ndahumuriza imiryango y'abahohotewe, abaturage ba Kongo na guverinoma. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye Madamu Bintou Keita muri iri tangazo yakomeje agira ati: nifurije kandi gukira vuba abakomeretse. MONUSCO irahamagarira abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane abakoze ibyo bitero bashyikirizwe ubutabera. Muri iri tangazo kandi Madamu Bintou Keita yamaganye kandi ibitero bikomeye bikomeje kugabwa ku baturage mu bice bitandukanye cyane cyane muri Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'inyeshyamba za ADF. Uyu muyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye yongeye gushimangira ko MONUSCO yiteguye gutanga umusanzu mu gushyira mu bikorwa byihutirwa umwanzuro w'2773 wasinwe mu 2025 no gutanga inkunga mu bikorwa by'ububanyi n'amahanga bigamije gukemura burundu amakimbirane ashobora gusenya uburasirazuba bwa Kongo mu buryo bwa burundu. Turabashimiye cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza. Turabakunda cyane.